Hai guys, saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan berencana akan menuju Surabaya bersama dengan anak saya. Seperti kalian tahu, Makassar akhir-akhir ini cuacanya sangat buruk, hujan deras dengan badai yang keras sering melanda. Itu yang membuat saya agak khawatir untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Hari ini 17 Februari, jadwal pesawat saya akan terbang pada pukul 16.45 waktu Makassar, dan ini merupakan penundaan. Sebetulnya kemarin sih tanggal 16, tapi ditunda sehari, didelay, kemudian pukul 3 sore. Kemudian setibanya saya di bandara ini diinformasikan lagi, di delay mundur jadi 1 jam, yaitu pukul 4. Sekarang saya sudah berada dalam pesawat dan beruntung saya mendapatkan kursi di jendela di belakang wings yang nantinya memungkinkan saya untuk melihat view atau pemandangan lebih leluasa. Rupanya saat ini kami sedang menunggu giliran untuk take off. Sementara pesawat Lion Air akan take off lebih dulu dan kami menunggu untuk take off berikutnya. Sebetulnya cuaca dari pagi tadi itu sangat buruk ya, hujan deras, angin, dan bersyukur pada menjelang kami take off itu cuaca cerah, kelihatan sinar matahari di sore hari. Di depan Anda dilarang meletakkan barang bagasi di gang, menegakkan sandaran kursi, membuka penutup, as they may interfere with aircraft navigation and communication system. If you sit next to an emergency exit, please review the functions for exit-seating passengers written in the safety card located in the seat pocket in front of you. If you are unable or prefer not to perform these functions, please let us know and we will be happy to find you another seat. Srinagar Air prohibits passengers smoking, including electronic cigarettes, and tampering with, disabling, or destroying any smoking. Please not be allowed to eat at your point. Dan kami sudah take off guys. Terlihat kota Makassar di bawah. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Terlihat pesisir pantai kecoklatan akibat anak-anak sungai mengantarkan lumpur-lumpur ke laut karena hujan deras beberapa hari ini. Friends all along the way to break
break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting for? I know I've got can't be wasting my time. See the nights, have a way of waking up, starting minds, no one ever get enough. But we'll try everything to get it right, we'll get it right. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got Terlihat air sungai Jenek Birang berwarna coklat karena membawa lumpur dari seluruh kota akibat hujan deras. Sepertinya kami sudah berada di atas Laut Jawa dan cuaca cukup cerah. can't be wasting my time. Nah, sekarang kami sudah tiba di bandara tujuan dan sedang mengambil barang-barang dari laci kabin. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got Oke guys, kami sudah berada di bandara tujuan, yaitu Bandara Juanda Internasional di Surabaya. Selanjutnya, demikianlah perjalanan saya dengan menggunakan pesawat dari Makassar ke Surabaya. Saya akan lanjutkan cerita saya selanjutnya ya di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. we're living in.